фикри муқоиса кардан, гарчанде ки ман зангириро мисол овардам, аслан дар тамоми зиндагии мо мавҷуд аст. аз ҳамон аввал як чизе дар дили мо пайдо мешавад ки водор мекунад то худро ба дигарон муқоиса кунем, бо дигарон. баъзеҳо дар шакл, афт, яъне ки дар сурати худ, чеҳраи худ дар монданд. вақте ки ин одамҳо касеро ки сурати хуб надорад, яъне чеҳраи зебо нест, вақте ин гуна одамҳоро вомехӯранд, дарҳав ба худ мегӯянд: ман аз 10-9 ин бошад танҳо 4, яъне ки худро дар ҷадвали 10 бала аз зебогӣ баҳо медиҳанд ва худро мегӯянд ки ман аз 10 очко ҳама 9 очкояшро соҳиб ҳастаму ин танҳо дар 4 очкоро мегирад дар зебоӣ. ҳамин тавр худро бо дигарон муқоиса мекунанд ва ин кор оҳиста оҳиста дар тамоми ҳаёт ҷой мегирад. шумо дар ҳама кор худро бо дигарон муқоиса кардан мегиред ва тамом шайтон аллакай шуморо ба ин банд кард. зеро худи шайтон низ аз паси ҳамин кораш ронда шуд. вай ба худмуқоисакунӣ гирифтор буд. бубинед, вақте ки Аллоҳ аз вай мепурсад: барои чӣ ба ин саҷда накардӣ? яъне ки худованд ба тамоми фариштагон фармон дод то ин ки ба ҳазрати одам алайҳиссалом саҷда карда бошанд ва дар байни онҳо ягона шайтон саҷда накард. ва вақте ки худованд суол кард ба ӯ: барои чӣ ба ин саҷда накардӣ? ва чӣ гуфт? дар ҷавоб гуфт ки охир ман аз ин беҳтар ҳастам. ту маро аз ин беҳтар офаридӣ. ту маро аз оташ офаридӣ, инро бошад аз хок офаридӣ. чӣ гуна мане ки ман беҳтар аз ӯ ҳастам ба ӯ саҷда кунам? яъне вай оне ки худованд чунин хост, яъне ки худованд хост ки одам алайҳиссалом беҳтар аз ҳама бошад ва худованд хост ки дигарон ба одам алайҳиссалом саҷда карда бошанд. вай хости худовандро як су гузошту боз ба худмуқоисакунии худ фурӯ рафт. ва ин беморӣ аст. бемориест ки мусулмонон низ ба он гирифтор мешаванд. чӣ хел ин ба амал меояд? чӣ хел? мисол баъзеҳо фикр мекунанд ки ман аз ҳама, яъне ки ман ҳама чиз дорам, ҳеҷ камбутие нест ва ин маънои онро дорад ки худованд маро дӯст медорад, барои ҳамин дар зиндагии ман ҳама хуб аст. ё ин ки як бародар моли бисёр дорад, пулҳояш зиёд аст, мешинад ва гумон мекунад ки ман пулам аз пули фалонӣ зиёд аст. худованд ба ман пули зиёд дод барои он ки маро бисёртар дӯст медорад. ё онҳое ки қуръон наҷот мекунанд. яъне ки як бародарро мебинӣ ки дар омӯхтани қуръон хело пешравиҳои зиёд дорад. мисол дар як муддати кӯтоҳ қуръонро пурра аз худ мекунад. вале баъзе аз ин гуна бародарон вақте ки бо нафароне ки мешинанд ки дар омӯзиши қуръон инқадар хуб нестанд, яъне ки натиҷаҳои хубро нишон намедиҳанд ва баъд онҳо гумон мекунанд ки яъне ки барои ман ин кор чӣ гуна осон ба даст меояд. яъне ки ман ҳамин як оятро 2 бор 3 бор мехонам, аллакай аз ёд мешавад. яъне ки худованд ин гуна хостааст. яъне ки ман дар назди худованд беҳтар аз ин бародарам, хоҳарам ҳастам ки худованд ба ман ин гуна имкониятро додааст. яъне ки онҳо фикр мекунанд ки худованд онҳоро бисёртар аз дигарон дӯст медорад, гӯё ки худованд худ инро ба онҳо гуфта бошад. онҳое ки ин гуна фикр мекунед, ба сураи каҳф нигаред ва ҳоли он боғбонро бубинед ки чӣ шуд. худованд ҳама чизҳои ӯро гирифт то ба шумо нишон диҳад ки ин чизҳо барои шумо абадӣ нестанд ва шумо набояд фикр кунед ки доштани ин чизҳо шуморо аз касе беҳтар мекунад. мисол зебогӣ ва қувва, инҳоро худованд медиҳад ва онҳо дар идораи мо нестанд.
یعنی که خداوند یک کس را زیبا میکند، دیگر کس را بی‌زیب میکند، به یک کس قوه زیاد میدهد، به دیگر قوه کم میدهد و ما گمان داریم که آنها برای ما خوبی میآورند و ما را بهتر از دیگران میکنند، یعنی که زیبایی و قوه. این دو را از حیات یوسف علیه السلام و یونس علیه السلام میتواند که برای آنها مشکلی آورده است و میتواند امتحانی بزرگی باشد. برای همین آنه که خداوند چیزی به شما داده است شما را از دیگران بهتر نمی کند. برعکس میتواند که برای شما یک امتحانی بزرگی باشد. این موضوع از یک طرف دیگر دارد باز، یعنی که همین خود مقایسه کنی پهلوی دیگر نیز دارد، رقابت. یعنی ما با دیگران در رقابتیم و این یک خصوصیت آدم است. مثال اگر شما چایخانه دارید و خوراک شما از چایخانه‌های دیگر باعزت‌تر نباشد کار پیش نمی رود، یا اینکه در جای کار شما از دیگران بهتر کار نکنید صاحب وظیفه بلند نمی شوید. از یک طرف آن خود مقایسه کنی که کار شیطان بود و آن ممکن نیست، از دیگر طرف خود مقایسه کنی که طبیعی است و برای بهبودی شماست. در این حالت خود مقایسه کنی باید به همان خاطر باشد که شما آن را تنها برای خود کنید، تنها برای بهتر شدنتان، نه اینکه بعدش بگویید من از فلانی زورتر هستم. و این در تجارت، تنها در بیزنس، در کار دیده نمی شود. این عموما در تمام زندگی ما در هر یک کاری که همه روزه ما اجرا میکنیم دیده می شود. یعنی که شما باید که وقتی که رقابت میکنید باید برای خود بگویید که من بهتر از این آدم نه، بهتر از آنه که پیش میکردم میکنم. یعنی که دیدید یک برادر در کارش پیش رفته ایستاده است و نباید که برای خود مقصد گذارید که من بهتر از او میکنم، یعنی که من او را در این کار میگذرانم. بهترش بگویید که من بهتر از آنه که پیش از حاضره میکردم میکنم و من خودم را میگذرانم از آنه که در آن حالتی که امروز قرار دارم. یعنی که خود را با خود مقایسه کنید و خلاص. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.